Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, kembali lagi bersama Denis. Wih, Denis mau pakai barongan apa itu, Nis? Barongan devil. Wih. Halo toh, dadah. Wih, terus ada Arhan. Arhan memakai barongan apa? Wih, banteng. Bantengnya warna apa? Wah, merah kayu hitam. Wah, iya ada rambutnya. Yuk dipakai yo, Arhan karo Denis. Ayo Nis, berdiri Nis. Ayo Han. Ayo Han. Wih. Ayo Han, berdiri Han. Berdiri toh. Iki malah guyu tok kok, ayo. Ayo berdua kene toh. Arhan. Oke. Ya. Kene, berdua kene toh, Denis toh. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan. Kayak mau senyum ngono lho, senyum. Ayo Nis. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas. Ya duduk ya, Arhan duduk. Ayo Nis duduk Nis. Ayo Denis duduk. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barongan hiu. Wah, barongan hiu. Terus Mas Iqbal pakai barongan kodok. Kodok apa Mas? Ngorek ada endi? Kali. Kodoknya warna apa? Hijau. Kali apa Dek? Wah, kali Jogo. Kali ini. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa pakai barongan. Wah, barongan hitam. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barongan. Wah, kucingan. Terus Mas Elvan memakai barongan. Wih, apa itu? Wah, buntut. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan. Wah, singa besar. Ya, saiki Mas Elvan karo Mas Rama. Awas. Ayo Mas. Awas Van, depanmu Van. Dicaplok. Kakak caplok, kakak. Kakak caplok. Ini toh, lihat sini toh. Gak bisa dicaplok. Adik ojo
yo Mas Rama karo Mas Elvan. Ya saiki Dek Jihun. Ayo Dek Jihun. Denis caplok Denis. Gak bisa Jihun. Ayo Hun. Iya gak bisa Jihun, gak bisa nyaplok. Nanti nek Mas Deni bisa, nanti Mas Deni bisa. Ayo Dek, maju Dek. Arhen, gak bisa Dek Jihun, gak bisa nyaplok. Jihun, gak bisa, nah ini biasa. Nanti ya. Ahen duduk, Ahen. Duduk. Nanti tante tadi. Gak bisa Hen, Dek Jihun gak bisa Hen. Yo wes yo Dek Jihun. Duduk Hen to duduk. Ya saiki Mas Iqbal. Mas Reksa karo Mas Henip. Duduk, Ahen duduk. Awas Nis, Denis duduk. Arhan, buntutnya cukup cegah Hen. Kok nek jatuh, Ahen. Awas, Ahen nek jatuh. Di sini Denis, nak ketendang Nis. Gak muat. Gak muat Nis. Bisa. Arhan ngetet benteng apa? Jihun nganti nolak. Nek ketendang toh. Dah, Gusti. Mas Reksa, Iqbal deh. Yo wes yo, ayo Dek Jihun.
Ayo Dek Jihun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini.